Атам айтқан масаллар, дінлен Осман асанлар. Масалда çok икмек бар, яхшы дінлен балалар. Яхшы дінлен балалар. Bir zamanda бар екен, bir zamanda yok екен. Әлбетте, олардың арасында ең фаал olған iştirakçılarımız bu 42-ci мектеп ve 29-ci мектеп. Bu Ахмечит şehrindeki mekteplerinde bir oldular. Ve İçki rayonundan uç masal geldi bizge, bu konulardan geldi. Elbette Kırım Tatar masalı, bu müellif, yani Kırım Tatar masalı edebi eser olarak yaşay ve yaşayacak membelesi. Sufiçeler. Bir zamanda var eken, bir zamanda yok eken. Bu sene men şunu qayt etmege isteyim ki pek zengin mündericeli, struktura cihetinden, kompozitsiya cihetinden pek yaxşı masallar keldi. Eğer biz bu masallarning g'ayevi münderijesine, mevzuatına, obrazlar sistemasına baksak, bu sene teslim etilgen masalların arasında pek güçlü soyları var. Her bir masalda vatanımız Kırım'a olgan pek büyük sevgi görünüyor ve bu sevgi bizni jüri azalarını daha da ruhlandıra, daha da meraklandıra ve men özüme büyük bir minnetdarlığımı bildirmek isteyim. Bu masallarını uydurganda ana babalar kol tutalar balalarına, bütün korantalarını yazalar ve şu sebepten masallar böyle zengin, mündericeli olup çıkarlar. Masalda çok икмек var, яхшы дінлен балалар. Яхшы дінлен балалар. Bir zamanda бар екен, bir zamanda yok екен. Данный проект он очень консолидирует все-таки вот старшее поколение, младшее. Есть темы для общения. В этих темах раскрываются не только сказочные образы, но также здесь и есть и философия. То есть ребенок путем придумывания сказок, путем обработки персонажей, он понимает, что такое хорошо, что такое плохо, где добро, зло, справедливость и так далее. Oyveçki sığırlar, Orasta vuh çipçeler, salgırda su içeler. Salgırda su içeler. Bir zamanda var eken, bir zamanda yok eken. Kaplı bakalar uçkan, tilkiler tavşan tutkan.